Yeah. Okay. We are ready. Ja. Intentamos con este inicio, ¿no? Vamos con Germain, ¿no? Pero guardemos primero. Sí. Ajá. Ok, nos bailar de 15 segundos, 19, 18, Quita el share. 17, 16, Dale. 15, Ahorita cuando ella diga. 3, 2, 18, Quita el 10, share para que ella hable, pero ahorita 9, vamos a esperar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ujú. 2, 1. Go. Ella necesita entonces una PowerPoint, ¿no? Que le haya- Porque tú tienes los PowerPoint. Porque Volgens mij is er een technische probleem op het moment. Maar goed, ik ga er rustig alvast iets over vertellen. Het is een ademhalingsstoornis die alleen tijdens de slaap intenta con optreedt. Germain primero. Ah, daar komt iets. Juist, ja. Het is een ademhalingsstoornis die alleen tijdens de slaap optreedt en gekenmerkt wordt door ademstops of oppervlakkige ademhaling. En dat duurt dan seconden en soms wel een minuut lang dat de ademhaling onderbroken is. Dat geeft een snurkend of soms stikkend geluid tijdens de slaap, wat soms voor de omgeving beangstigend kan zijn. Die geluiden worden veroorzaakt door het samenvallen van de bovenste luchtwegen. En dat ziet u hier in de afbeelding. Dat kan dus in de keel zijn, in de neus of of de tong kan naar achter zakken. En dat geeft dan een obstructie van de normale luchtstromen die u kan zien in de blauwe pijl.
Graag naar de volgende slide. Dus dat snurken is een fenomeen dat veel voorkomt. Bijna iedereen kent wel iemand die snurkt of misschien rare geluiden maakt in de slaap. En het komt veel voor. 1 op de 5 mannen snurkt en 1 op de 10 vrouwen snurkt. En dat kan soms vervelende dingen opleveren, zoals u in de afbeelding kan zien. Misschien bent u degene die elke nacht een duw krijgt of u geeft de duw. Maar in ieder geval kan het een verstoorde slaap voor zowel patiënt als partner opleveren. Snurken is niet per definitie hetzelfde als slaapapneu. Maar 15% van de mensen die snurken hebben ook een slaapapneu-syndroom. Het verschil daartussen is dat bij slaapapneu sprake is van stops in de ademhaling, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt en het koolzuur stijgt. En dat zorgt ervoor dat er signaal naar de hersenen gaat om even wakker te worden of uit de diepe slaap te komen. Om in een andere houding te gaan liggen en weer een diepe zucht te nemen. Om op die manier te zorgen dat de ademhaling weer hervat wordt. Tijdens de dag zijn mensen dan ook minder goed uitgerust en kunnen makkelijk in slaap vallen. Het is belangrijk om te herkennen dat iemand slaapapneu heeft, omdat op de lange termijn die schommelingen in het zuurstofgehalte effecten kunnen hebben en ernstige ziektebeelden kunnen veroorzaken. Volgende dia graag. Dus dat kun je hier schematisch weergegeven zien, waarbij u links ziet dat mechanisme van het dichtvallen van de ademweg. Daaronder ziet u een klein grafiekje waarin wordt weergegeven dus dat de ademkracht eigenlijk goed is van de borstkas en de buik. Maar de bovenste lijn laat zien dat de ademstroom wel even stopt door die obstructie. Dat geeft vervolgens dus schommelingen in het zuurstofgehalte en in de druk in de borstkas. Waardoor een aantal negatieve processen in het lichaam in gang worden gezet, zoals u in de middelste cirkel ziet. Uiteindelijk door die schommelingen ontstaan wisselingen in de bloeddruk en de polsslag, waardoor er schade aan de vaatwand optreedt of atherosclerose. En daardoor is er een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten op de lange termijn. Dus dat betekent, u kan makkelijker een hartinfarct of een herseninfarct krijgen. Hoe weet je nou, heb ik slaapapneu, moet ik naar de dokter gaan? Eigenlijk is dat altijd een combinatie van snurken, ademstops en ook klachten overdag. De klachten die je kunt hebben zie je hier weergegeven. Dus snurken en wakker worden in de nacht treedt altijd op. Overmatig transpireren of zweten in de nacht door de stress op het lichaam. Als je wakker wordt voel je ook makkelijker dat de blaas vol is. Dus mensen moeten naar het toilet. En overdag leidt dat dus tot overmatige vermoeidheid omdat mensen niet goed uitgeslapen zijn. En mensen kunnen ook spontaan in slaap vallen tijdens het werk of zelfs tijdens een gesprek. Daarnaast kan hoofdpijn een belangrijk symptoom zijn in de ochtend. En over de dag geeft die vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen en kunnen mensen vergeetachtig zijn. Op de lange termijn kan dit ook een risico zijn op depressie of burn-out. Door de verminderde alertheid en vermoeidheid is er ook een verhoogd risico op verkeersongevallen. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijk gevolg. Risicofactoren zijn hier weergegeven. Mannen hebben meer kans. Overgewicht is een risico. Leeftijd boven de 40 geeft een verhoogde kans en ook een grotere nekomvang. Als de kin wat naar achter staat, wat erfelijk of aangeboren kan zijn, dat heet gastrognathie, geeft dat een verhoogde kans. En in de families komt het vaak vaker voor, ook door de bouw van de keel of de kin. Roken en maagzuur geven irritatie in de keel, waardoor vernauwingen kunnen ontstaan. En ook alcoholgebruik en slaapmedicatie kunnen zorgen dat de spieren makkelijker verslappen en de keel dichtvalt. Hoe stel je vast dat er sprake is van slaapapneu? Hier wordt het belangrijkste slaaponderzoek weergegeven, de polysomnografie. Daar wordt met verschillende meetinstrumenten gemeten hoe de slaapstadium is
hoe de ademhaling is en of er verhoogde spieractiviteit is in de benen. En daar komt dan een belangrijke uitkomst komt daaruit, dat is de apneu-hypopneu-index. En dat is het aantal ademstops per uur. En dat geeft dus aan hoe ernstig de slaapapneu is. De behandeling van de ernstige slaapapneu wordt het meest effectief gedaan met CPAP. En dat is een afkorting voor Continuous Positive Airway Pressure. Onder de kamerlucht wordt naar binnen geblazen onder een bepaalde druk in de mond en de neus. En dat zorgt dat de ademweg niet meer samen kan vallen. Daardoor heb je dus ook geen snurken of ademstops meer. Hier op de foto zie je inderdaad een CPAP-apparaat met een slang eraan, een masker op het gezicht wat vastzit met banden achter het hoofd. Verder is het nog mogelijk om een bevochtiger aan te sluiten om de lucht minder droog te maken. En in het apparaat zit ook nog een geheugenkaart die elke nacht opneemt hoe lang de patiënt het gebruikt en hoeveel ademstops er nog over zijn. Nou denkt u misschien, dat ziet er niet zo comfortabel uit, maar de meeste patiënten verdragen dit eigenlijk goed en zeggen ook dat ze zelfs beter slapen met het apparaat dan zonder. Uiteraard zijn er ook bijwerkingen zoals luchtlekkage langs het masker en droge ogen, waardoor mensen het minder goed kunnen verdragen. Maar daar zijn vaak wel oplossingen voor om te zorgen dat de behandeling weer optimaal door kan gaan. Eigenlijk moet een patiënt dit minimaal 4 uur per nacht gebruiken voor een goed effect overdag. Ja, alleen CPAP is vaak niet de oplossing. Wat ik al zei, die hart- en vaatziekten worden vaak beïnvloed door andere factoren zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hoog bloedsuiker en overgewicht. En dat noemen we bij elkaar het metabool syndroom. Dus naast die behandeling die wij geven met de CPAP is het ook belangrijk dat mensen zelf hun levensstijl aanpassen om deze dingen te minimaliseren en uiteindelijk dus te beïnvloeden dat er geen ernstige aandoeningen ontstaan in het lichaam. Dit was wat ik wilde vertellen. Bedankt voor uw aandacht. Ik wil graag dokter Buitenweg hierbij aankondigen. Masha danki. Masha danki, Dr. Tamara Blanc, nos pulmonólogo na Curaçao Medical Center. Lo qual como que corda turende tá com na final nós vai abrir a sessão para pergunta na. Pois também como tem pergunta dal vai pone essa aqui, tem essa section de comment e nós lo passa do reture pergunta na. Of mas tanto pergunta quanto possível na parte final. No momento não aqui me que apresentar no seguinte specialista, quanto Dr. Nadia Buitenweg-Wachter of Wachter-Buitenweg, quanto no specialista di oreia, narici e garganta. Ok, boa noite, Turende. Como canoarts, me começar com anatomia e depois me seguir para tratamento. Riba e plaatje banda links, wat we dwarsdoorsnede de cabeça e nos powak arriba kiko ta passa ora nos ta hala roseia. Wat we e flecha shinishi nos ta seita mostra com nos hala roseia via di nanishi e ai airflow aqui ta passa by para trás e ta by livremente e pulmão. Sem problema. Essa aqui nós chamamos open airway. Na banda rechts, bota weta, que airflow te wordt obstruído. Essa aqui ta passa door die lenga e pira de campana ta cai para trás. Essa aqui ta stroba airflow die bij nos pulmão. Even technische storing. Essa aqui eigenlijk ore airflow not zieke bij nos pulmão. Essa aqui nos chama obstructie. Essa aqui tá sleep apnea. Essa aqui por passa bambisa 5 via per ora. Essa é algo normal. E posso de bambisa 10 via per ora. Também está aceitável ainda, mas essa aqui só de bambisa 20 via por hora, eu recimo este tratamento e seguro se é só de mais 30 via de
pa ora. Eu botar um CPAP. Sei Dr. Blanca acaba de mencionar. Kiko de nos terreno ta causa obstrução. Nós sempre tawak de nanishi, ribe plaatje arriba bopawak tussenschot, pida mee de nanishi, wak sin die deviação. Nós tawak slijmvlies, zeta bekleding de nanishi, wak zeta eta hopi inflamar, eta corra. Bota busca se tem obstrução de parte de nanishi. Depois nós tawak de boca, nós tawak se a amandel não ta porta hopi grande, campana ta obstrui grande hincha e de mes elenga. Libe plaatje bou pota mira ku nos tawak também para trás de garganta, wak se tem outro problema anatômico, ribo nível mais bou, este nos passe com spill of com endoscope. Se nós temos que problema tá, nós podemos dar advies op maat. Sempre sa que começar com tratamento conservativo. Conservativo que men que nos explica o que kost na patiënt, para eigenlijk por certo cambio. Nós chamamos aqui lifestyle changes. Eta começar com se acaso tem sobrepeso, para perder peso, junto com ajudança de dietista, por exemplo, é importante fazer exercícios diariamente. Eu te explico o que é com algo simples. Em vez de que lift, que trapi, cana de barrio, assim com movimento diariamente. Por moderar o bebimento de álcool, especialmente à noite, por me dormir, stop de ruma e evitar remédio sedativo. Vooral remédio para dormir, te usar hopi, e não porta bom, pero solamente dosimang. Depois dosimang é preferível de não usar nada mais. Ribe plaatje a bom, nós taweta niche hopi inflamar, corra, dus é pessoa aqui não pode receber do niche e botawak emotivo. Se tem motivo tá uma alergia, nós temos que tratar isso aqui e o tratamento não está eigenlijk no lugar diariamente. Se você usa de remédio não, neusspray ou tabletten não, af en toe não te ajuda. Outra maneira de tratamento tá conservativo, tá não dormir riba lomba, se acaso sleep apnea tá toma lugar solamente ou dormir riba lomba. Essa aqui nós podemos fazer door de slaaptest e polysomnografie que o Dr. Blanc a papia arriba e nós podemos mirar que gente tem slaapapneu solamente ou não dormir riba lomba. Eu tenho consejo de, por exemplo, clássico tá coisa tennisbal ding pijama, esse não está muito cômodo, então bota bira riba bobanda. Também tem um dia o cinchi, que tá põe gente não dormir riba lomba, dus sei também tá uma maneira. Tem que concordar sempre com tratamento, não sempre te encerrar aparato ou operação. Tem que algo simples para ajudar a picava. Como cá no arts, nós estamos a operar. E se nós mira o paciente tem amandel hopi grande que obstruir, essa é uma indicação para operar e quitar amandel. Certo situação tá põe quando nós temos assim operação tiki mais grande, bota mira o plaatje rechts arriba e nós temos que quitar não somente amandel, pero também pida de campana e eigenlijk ervaringsboog, nós chamamos assim. Zij een operatie com nome difícil, permite corte af UPPP. Se acaso o paciente tem tussenschot, dus je pide mee de nanishi, que desviar, nós podemos operar essa aqui, para o paciente pode receber mais milhão. E plaatje a bow, também vou mira turbinate, é a palavra em inglês, no holandês, neusschelp,
na Corso nos custa bisa carne de nanishi. E carne de nanishi aqui is een neusschelpen en nos toerhinde tingnang banda rechts e banda links, 3 na cada banda. Não tem por nada, dus não tem uma função, solamente ora não está muito grande e não está obstruir na niche, esse é o motivo que nós podemos operar e turbinet e assim mais chiquito. Dus tu está gericht riba quita e obstrução para o paciente para rosea mais livremente durante a noite. Outra maneira de tratar está snurkbeugel. Snurkbeugel está mandibular reposition device, apparatus, dus nós temos corte af MRA. Essa aqui está beugel que está, wat biste eigenlijk toda noite, parte arriba e abaixo. E ora bo bistie eta pone cubo cachete, ta hala by dilante. E ribe place abaixo, bo pomira cubo ta hanya mais espaço para a roceia. Essa aqui está worden medido door dentista. Pero tem que bistie si toda a noite para efecto. E hende nanku ta komen aanmerking pa MRA, ta hende nanku ting moderate OSA, dus sleep apnea moderada, body mass index above de 32, e nan gente nang vooral kiezen nang misteta eigenlijk bom. Laat ons bista basta bom. Body mass index que men eigenlijk een cifra que tabisa algo over die bo peso e bo largura. Si bo bij den Google e bota inka den BMI of body mass index bota hanya di bia e calculator que ta por midi sei pabo. So bota hinka bo peso, bo largura e ta bij bisabo si bo peso ta di mas of e peso ta acceptabel. Het is eigenlijk handig para por hasi na casa para banho indicação. Ja. Por último, me quero avisar, em certo caso, é que a noarts pode decidir para fazer sleep endoscopy. Nós chamamos drug-induced sleep endoscopy. Esse é toma lugar no hospital. O patiënt tem remédio para dormir. Het is een dagbehandeling overigens, het is algo vrij kortico. E kan nooit sta para trás de patiënt. Patiënt nogmaals está dormir, en está de nada. E com endoscoop, nós tabak via na niche e nós porwak e redi ba qua nível e obstrução ta toma lugar. Isso é importante para nos dar gericht advies. Met incubisa também com nós temos hopi pacientes e hopi bia problema nanta riba mais nível de garganta of na niche e hopi paciente tem mais um problema. Dus hopi bia botin ko pak aan todo problema nang apart e tatu matim bia tempo, pero uiteindelijk bedoelt dat para mejorar qualidade de dormir à noite. Danke. Danke na Dr. Nadia Wagner-Buitenweg per parte di presentazione. Nos que corre durante a seguir-nos, nós mira acaba com para pergunta como se adrenta em section de comments, escreve a pergunta em comments e na final nós lo passa a ribesakida. No momento não aqui, me que passa a palavra para Dr. Cariana Prada Rojas, que é nosso neurólogo e ele sigue com a parte aqui de apresentação. Buenas noches. Además de la apnea, no existe otra enfermedad que tiene relación con el sueño. No tiene una clasificación bastante amplia, fue de año 2013. Camina una sociedad de sueño americano a hacer cierto estudio tocante de maleza que no está relacionada con el sueño, entonces agrupar maleza en 7 categorías. La primera categoría
ta insomnio. Na primer lugar, ta maleza que esta Word define como una incapacidad persistente para lograr iniciar y mantener el sueño, ante lo cual te resulta en síntomas nocturnos, manera sensación de cansado durante el día o sueño. De dos clasificación de dos categorías, está el problema de respiración, ese significa el problema con jalamiento de rosea que está relacionado con el sueño. Ya no se papia tocante de sleep apnea, pero también nos tiene otro tipo de maleza que por ejemplo, que el surstoff cae o está baja durante el sueño o el rosea vira hopi superficial, so hopi cortico. De número 3, nos tiene hipersomnia, que esta es incapacidad para una persona por permanecer levantada durante el día. Esa aquí es importante, es persona que nanta sufre de hipersomnia, normalmente nanta dormir bon anoche, durante el día nanta siente hopi sueño, nanta hopi cansada, anto nan porque da dormir en situación de vida diaria, ¿ok? Tiene una maleza que está hopi conocí, que esta es narcolepsia. Siguiente categoría, en número 4, esta es trastorno de sueño, dor de alteración del ritmo circadiano. El ritmo circadiano significa ritmo normal de día con noche. Eso aquí significa que el paciente cambia su horario de dormimiento, entonces está durmiendo en un horario que no está socialmente aceptable. Eso aquí sucede hopi en gente que trabaja dins, donde que no tiene que adaptar su horario de sueño para el trabajo, entonces no hacerle de una forma crónica por afectar su ciclo normal día con noche. También no está haciendo de gente que no viaja hopi, entonces no está llamando jet lag, camina, ahora bota llega a un lugar que tiene un horario diferente y culpa mester hay cierta adaptación para adaptar con el horario nuevo. Otra categoría es movilización o trastorno de movilización relacionado con el sueño. Esa aquí está característica principal, está tipo de movilización simple que nanta el paciente está ahora nanta comenzando con el sueño o durante el sueño. Anto mayoría de viaja está consiste de algún movilización de pia, algún movilización de man, often ahora es gente también por trek suyente nan, anto lo que nos llama como bruxismo. La siguiente categoría es categoría de parasomnia. El parasomnia está un trastorno de sueño, camina ahora el paciente está dormindo por presentar fenómenos motoricos o fenómenos emocionales o fenómenos vegetativos hopi complejos. El típico de parasomnia es sleepwalking o sonambulismo. La gente está ahora está dormindo por lanta para, va a cocina, inclusive come algo, o no por brinca de sueño, o no por papia, o no por haya manera, o no por hasi manera algún gritamento. Esta un tipo de maleza de sueño que no está frecuente, pero ahora esta sucede, esta pone hancha ture gente que está en casa. Otros trastornos relacionados con el sueño que no están dentro de la clasificación que me acaba de mencionar, nos por clasificar como otro sleep disorders, o si vos no tienes suficiente información para poner una categoría particular, vos por clasificarle como otro trastorno de sueño, guardando más investigación o más análisis. Nos tiene cierta medida que esta es sleep hygiene o higiene de sueño, que está un conjunto de medidas que vos por implementar para mejorar la calidad de sueño. En medida aquí, nanta demostrar que tiene un beneficio a largo plazo para el problema de sueño en general. En medida de higiene, nos estaba a mostrarle en la siguiente diapositiva. Esta
tem cierta regla nan que vos por usa para vos optimizar vos sonho, ok? Não está chega par de nada. Vos mester vai dormir de horário regular. Vos tem que fazer rotina lenta, então vai dormir de horário regular, todo dia, inclusive de weekend. Assim vos treina vos cerebro, então vos treina vos corpo também. Vai dormir, ora vos tem sonho. Não passa muito tempo lantado em cama. Por exemplo, se vos vai dormir, então vos não apega sonho, refer 20 minutos, vos tem que lanta, vai, sair de vos cama, então por fazer alguma atividade que está relajada vos corpo, maneira tener música tranquilo. Purva no usa nicotina, no usa cafeína o alcohol, promé que vai dormir. Refer más o menos 6 horas promé, bueno, tem más de usa ese. Tur sustancia aquí nanta estimulante, anto nanta hace estorbo para pegar sueño. E cama tá para dormir. No usa e cama para ver televisión, para ver teléfono o para hacer alguna otra actividad que no está dormindo. Curva de día no hace o no va a dormir, no hace siesta. O si botin que hace siesta, siesta no me dura más que 1 hora, anto curva hacerle promedio 3 horas de la tarde. Curva mantener una rutina o un ritual de sueño. Hace algo para relajar la curva promedio va a cama. Por ejemplo, toma un baño con agua caliente, hace algún tipo de meditación o ejercicio de jala rosea. Si bota lanta de horario de anoche, curva no mira e oloche. Tem gente que te queda pegada agua e oloche. Entonces comienza a tener pensamiento negativo. Mi no estaba dormir suficiente, mi estaba queda lanta, mañana mi estaba sentir mi culpa malo. So, ahora bota lanta anoche, evita agua e oloche. Come salud. Entonces, ese es importante, no va a dormir con estómago vacío, pero tampoco va a dormir después de una comida pesada. Hace ejercicio regular, especialmente de hora de mainta, evita pantalla, no está bueno para mirar televisión o jugar el teléfono por lo menos 3 horas promedio va a dormir. Purva tiene un espacio ideal para dormir. La cámara está limpia, la habitación con poco sonido, entonces una luz muy tranquila. Entonces, purva mantener una rutina regular para día a día. ¿Qué por hacer ahora vos pensa vos tienes un problema de sueño? Den el problema de sueño, lo prometo que vos tienes que hacer, vos tienes que mantener una higiene regular de sueño. So, purva tu medida que me avisa para mí. Si ainda vos estás teniendo problemas de sueño, vos tienes que consultar con el doctor de casa. El doctor de casa te va a evaluar, entonces te va a excluir algún otro problema médico. No tú eres gente que te siente cansada durante el día, significa que tiene problemas de sueño. Por ejemplo, vos por tener sangre vos, entonces vos podés cansado durante el día, entonces no significa que vos tienes un problema de sueño. Si vos doctor de casa pensa que vos tienes un problema de sueño, es por guiar. No tú paciente que tiene problema de sueño, mester va a un especialista. Si el doctor de casa considera que vos tienes que ser un especialista, va a mandar o ya sea para un KNO o para un doctor de pulmón, si piensa que tiene problema de rosea, o para un neurólogo si piensa que tiene otro problema. Ahora vos va a especialista, va a examinar, va a tomar una historia clínica, entonces va a decidir si vos a hacer un test particular. Si el paciente tiene que hacer una polisomnografía, un test de sueño, nos está discutir el resultado de polisomnografía con un team multidisciplinario, que es el MDO Sleep Center. Esta consiste de doctor de pulmón, KNO, neurólogo, y un internista. Entonces, después que nos está palabra, entonces nos está discutir el resultado, nos perdona una mejor opción de tratamiento. En la siguiente diapositiva, vos va a mirar cierto link na español, entonces holandés, que nanta papel tocante de tópico de sleep apnea. Muchas gracias, Dr. Cariana Prada Rojas, para parte de la presentación.
Na momento ng aqui, nós vai passar para a pergunta. E nós recebemos várias perguntas. E prometo como te vai comentar de Então, mira, quando estava tipo mute agora, danke Dr. Cariana Prada Rojas para a apresentação. No momento na aqui nós vai passar para a parte de perguntas. Então, mira, quando nós há várias perguntas acaba e a primeira pergunta também para Dr. Blok. E a pergunta está assim aqui: wordt de CPAP vergoed door de zorgverzekeraar, Dr. Blok? Bedankt voor deze vraag. De CPAP is dus het apparaat van de Continuous Positive Airway Pressure, dus de druk die naar binnen wordt geblazen om de ademweg open te houden. En dat is een behandeling die vergoed moet worden in het basispakket van de verzekering. Dus inderdaad hoeven mensen zich daar geen zorgen over te maken, maar wordt het gewoon vergoed. Dank u wel, Dr. Blok. De volgende vraag, en dan zijn je een pergunta aqui met de keren para Dr. Wagner Buitenweg. E pergunta é o seguinte: ora persona tem hipoapneu e ela testa aparato com beugel pero não ajuda. E talanta cansa que tu vai. Kiko é saque por unificar para a persona, tem caso aqui, anto eta bisa tame sulenga nota cai para trás tampouco. Zie, Dr. Wagner Buitenweg. Ja, ten eerste ten diferente die snurkbeugel ng MRA, dus porwak kwaliteit die essay, porwak também je eigenlijk bonopossessie bolinga ta kai patras, dat weet je eigenlijk alleen si bahasi slaapendoscopie. En verder, tinkuwak, si bota kom in aanmerking pa MRA, dus si bota voldoet aan de criteria. So bambisa, BMI, porta mucho alto, porta MRA nota e beste keuze. Dus 10 differente opties aan je naam te keren. Dus ik zou zeggen, een consult kanoarts. Dank u. Dank u, Dr. Buitenweg. Nós temos mais perguntas aqui, e essa aqui também para Dr. Prada, e a pergunta é o seguinte: se me papia ora me dorme, me tenho que consultar especialista? Papiamento ora bota dorme, esta llama somniloquio. Normalmente nota algo patológico, significa que porta algo normal, sobre todo de mucha nan, después que nanta haya hupi actividad en día, anto nanta hupi cansa, esta hupi frecuente que bota mira que nanta papia, hari o grita, entonces nota abnormal, es algo hupi frecuente, anto no me haya ningún tratamiento. Dank u para a contesta. E uma pergunta mais que nós temos aqui que também para Dr. Blok. En de vraag is als volgt: als mijn ademhaling stopt in de nacht, kan ik hier dan doodgaan? Ja, dat is iets waar mensen natuurlijk bang voor zijn, omdat het er heel eng uitziet voor de omgeving als mensen even stoppen met ademen. Maar het lichaam heeft daar eigenlijk een goede oplossing voor. Dus het meet eigenlijk als het zuurstofgehalte daalt. En de hersenen zullen dan een signaal afgeven om even wakker te worden. Dus mensen gaan automatisch eigenlijk weer verder ademen. En op die manier is het dus niet gevaarlijk. En kunnen mensen daar niet aan overlijden, acuut. Dank u wel, Dr. Blok. Nós temos uma pergunta quadrenta também mais aqui na comment section. E essa aqui está ponta, eu estou seguro para quase no especialista na etabai, para tapisa, mi problema está com mi não por pega sonho, ora mi lanta marduga. Maioria viaja, mi te queda lanta, quase de mesmo hora não, entre 2 horas e 3 horas. E mi te queda bisa mi mes para pega sonho, sem por logra esse. Que como tem quase? É mejor opción para comenzar con medida de higiene. Misa está muy difícil, ahora bota que adelantar a noche o madrugada, anto
boque drumi, pero no tabai. Es mejor opción ta sali foi de cama, hacer alguna actividad que esta así vocal. Por ejemplo, vos por lesta un buki, pero de manera hobby pequeño, que no está hobby interesante, vos por poner algún music, vos por así manera alguna técnica de relajación. Nunca botín vai busca pantalla, televisión, teléfono, porque ese luz está activado el cerebro, anto bono por baidrum. Anto lo más importante, después es su siguiente día, botín purva lanta, mes un horario que bota lanta normal, no purva drumi de más, ¿ok? Purva crea una rutina para vos cerebro, anto vos cerebro saque botín lanta, de un tal horario, anto tinku vai drumi de un tal horario. Anto, na dado momento, dordi e training, bota vai logra drumi entera noche completo. Claro, botinku wax también cierto factor nan externo. Tin gente que está viendo en consulta, dordi que nanta lanta, por ejemplo, dordi dolor, nanta vai pishi hopi, nanta vai baño, entonces se interrumpi el sueño. So, botinku también adecuar el parte externo para optimizar la calidad de sueño. Danke para contesta. Nós temos mais pergunta aqui e é o seguinte: tá todo dia lo botin a mesma quantidade de apnea para hora? Segundo me, é varia e timbia hora bo by slap center e nota by bom. Quem lo pode contestar pergunta aqui para nós? Ja, ik kan daar op zich wel antwoord op geven. Het kan inderdaad verschillen per nacht hoeveel ademstops je hebt, als ik de vraag goed heb begrepen. En het hangt ervan af ook hoe moe je bent en ook bijvoorbeeld als je alcohol hebt gedronken dan kan het ook zijn dat je meer ademstops hebt omdat de spieren meer verslappen. In het slaapcentrum is het voordeel dat we echt tegelijkertijd kunnen meten dat mensen ook echt goed geslapen hebben als we meten of er ademstops zijn geweest. En dan geeft dat meestal toch een goed beeld van of er echt sprake is van slaapapneu. Dus ik denk dat we dat in het slaapcentrum wel kunnen uitsluiten dat het een goede nacht is geweest. Ja. Mag ik daar iets aan toevoegen? Zeker. Dies patrullen tan altura. Dan ga ik het Nederlands verder. De slaaptest kan in het slaapcentrum plaatsvinden, maar dat kan ook thuis plaatsvinden. Dus mocht het zo zijn dat de mensen net niet in slaap zijn gevallen op het slaapcentrum, dan kunnen we altijd hun aanbieden om thuis te slapen. Misschien lukt het dan wel. Dus die optie is er. Dank u wel. A seguinte pergunta que nós temos é na seção de comment. Deixa eu double check. Sim, na seção de comment tá se tá drumi come gente. Esse aí tá malo? Mira que esse aí tá pergunta relacionada com o bruxismo. O bruxismo tá ora bota primi bollente, tem ora esta zona, ora bota de ensueño. Ese por tener consecuencias en el futuro, sobre todo en parte dental, porque esmalte nanta quita, tanto vos hay problemas de gente, además, dor de presión que bota pone, de boca, bota hay una presión de músculo, espirnan, masticatorio. Entonces, ese bota mira, hopi viaja que no está relacionada, por ejemplo, con dolor de cabeza. So, es algo que sí me está tratamiento. Danke. E mira, nós temos uma pergunta mais que nós podemos atender a pelo menos ser essa sessão. E a pergunta está: hormonal disbalance lo porstrobami de drumi? Por esse problema hormonal, então pode ser hormonal disbalance, lo porstrobabo de drumi. Ya, en principio, por ejemplo, gente mujer que está caída en menopausia,
por haya hopi problema de sueño, ok, anoche ese está es algo frecuente, tanto es también otra manifestación clínica de forma general, manera sensación de caliente de culpa que por estorbar drumi, tiene ahora el paciente nanta haya cierto disconfort con su culpa que está haciendo un tiki está estorbar es parte de sueño. Ahora el paciente está caído de menopausa también por haya cierto trastorno relacionado con el ánimo que por estorbar el sueño. So, mita piensa que sí, por tener una relación, tanto por afectar la calidad de sueño, en verdad. Mas danke por la atención de Torrente y danke también a los especialistas Prada Rojas, Wagner Buitenweg y también Dr. Blanc para la presentación de AWE. Nos apreciamos el tiempo y también la pregunta en turco guardo así. En el momento en que nos debe clausurar la sesión aquí, pero prometo que nos clausurar la sesión, nos que la acabamos de saco turluna, nos debe tener una sesión live de Curaçao Medical Center con los especialistas y también diferentes tópicos. El próximo tópico lo está arriba 31 de marzo, mismo horario de 6 horas para Sheptor y el tópico del Departamento de Nefrología y Diálisis, lo cual con lo va a arriba a transplantación de NIR. Danke un día más, nos que acordamos también, sigue nos página social, Facebook, también Instagram y nos miramos un día más, día 31 de marzo. Danke.